1 milione euro? Sean vende sparat. Här är 21 A šta tehnički skan, znači da nije. Men det är ktar skan, to. Ama se moja ga marčira, sai se tega tam piječe da je. A tu še to želine so? Želimo. Diopmani to? A i diopmani to? Čifori. Se to baš kunojila malo tako dio. Det var nog för honom. Ljudi ne slušaju Londonu, Giffoli. Che tre lui. Liscia, te do të lujë ose të pishë që më slushnohat, po stoper. Ka besim. Ce te găi ce spune, ce e bun, ce
poate, nu știu cum. Ha pensat che Vabbè. Bravo, dai. Dobro si. Sportski këtau, nuk ka shesh sportski tia dhe t'jap qeca të marrë shkulletën e të t'i paguja. Ok, vete të unë ka t'i unë, me qatë të nëjë. Ha? Ka lidhje dhe qile.
Слушай. Nici ăsta, nu. Stvarno se što je ono što je škrivo. Možda se započne. Arjan, vidiš? Pa vrati. Sam ga ujedaju, vrati. A ti ne fajtilo? Pa. Un fatto? Sto qua. Protezione che non fai Bravo. Bravo, zato. Bravo. Opa! Bravo, Zé.
Šut! Arijan! Može, malo, ne vjerujem. Da, znači mi se javlja ti što, ne budu nešto žene, glave, amor, ne bi početka pa je uvijek čula vas igramo i tako. Igra tako, igra take mene će se javljaš i mi reći stopu tamo, nije pare, ti kaže nešto. Ako kaže, važi. No, da ja mislim, teško da pa može, ako mu se javlja. Ako si ispijan, važi bi gotovo. Lindahl, Coleman and Door. Coleman spec with Bravo, Toska! Bravo!
Arian. Nasıl fairly açmaz. Arian, marcando de caveia, sombrenda gente. Vai, foi a tua. Ma herret hajde. Ti var något utav. Ja, jo.
Gigi nerede? Beni biraz ileri. Ovo na. Već komplet. Veoma moško. A onda bez koalizije. Să eu pauză. Šut! Bravo, bravo, bravo. Sjed, sjed! Hajde sad. Abe, centriraj tamo.
Gdje treba. Hapse sikta först. Bravo, Jan! Bravo, Jas! Jas! Hadi be fugya dribbling. Забирай, запресывает. Начали подписываться. Git yardım edin. Haydi ara topu.
Ajmo in šut bolje. Ajde Jujo. Bravo Robe, broj 1. Sam. Tu se bavno. Bravo.
Dawaj byk, podpala się.
Potem nereye? Eyvallah çünkü böyle geliyor. Mete Licia. Baba getir. Getir. Hadi lan. Hadi lan. Hadi. Skott! Vi kör! Sätt! Bravo, kom op. Låt oss klara. Jenny! Hadi. É o pica-pau. Daqui, à frente. Não.
Out, out!
Taska! Taska! Vänta, vänta! Baski! Vali! Vali, Johan! Geti! ¿Está bien? Kako ste? Ako sam. Da sam kucinka? Сакаш овде да седнеш? Да, да седнам. Што ме газета, ова е? Порава? Ала, ова ти е. Колко време ова? Тоа. Ајде, сега. Уште 20 минути. Седи бе? Сега што е се овде? Ти само не ја газа има за што слуша, а? Да, много умно збор. Браво. Умно да.
Ajde, sinu. Takvi je naš. Takvi je naš, ne znam pojma. Hoće za mene sok čuva? Ne jedu? Dobro. To je onamo kako poznaje. Ne giznem već. Ja prvo se reši regularni program. Da? Prvo se reši regularni program. Minut. Bravo, Niko! A? Slobodno. Unutra sam kvarva, konačno u tetovo. Ama vam odmori mozak. A? Da. Pa i Save, sjaka. Namo se pio. A? Pa se. Možeš i se do sebe. Goce sve spored koeficijent, spored ova, svađaš? Ovdje vlego od grupa, ovdje direktno ide, a? Kada poće se u Eurofond? I ja mislim, ama ovdje mi Vlatši i Mrkva šira prižem siguren kesmi. Najsiguren kesmi. Nikada ne Mrkva staj pare, ti uplatim. A, ne. A Vlatši, ako me staje. Ne, siguran. A Vlatši staje, da.
Olha aí. Kukla. Zaraz nie ma Ima vreme. Ove generacije ga snimam non stop. Ove generacije ga snimam non stop svega. I doma i gost. Ono izgledamo da se tiri u Bog ili ne znam koje. Što se pitanje da tako? Da, ma ovo je samo ja ga snimam. Uje, vani ne igra, svega da treba, da?
Stari ljudi. Hoppa! Ja! Bra! Annuloje! 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 Na te tek ideš poslije igraš? Dok si mi? S kogo igraju oni, ba? Ej, nije sa loši vejtije? Koji? Da? Tamo je izgubio od Kumanova. Ti ne igraš ili ne? Tiktaš u sve. A si... Vardar? Nije. 4-2. Prvo polovreme. 3-2 i... Moram da malo poslije. Ha? Ajde kolega. Bravo, što praviš brat? Dobar si? Dobar, ti si? Kako si? Čerka ti je? Da. Ave projdi pa ti.
Teraz šopnić, mogu si. Dobro, okej. Ovo. Arti da gol? Ovo je kraj se gledanje. Ha? Kako to? Šamo. To festivali smo. Koliko završi? 7-0? Pojma. Še može i 6. Hvala,